Son las 6:18. Escuchas tu programa Dawan. Tingkiwi sa bahalawan kapain kira wan kan badukyara bara nanarayang puri sunam na banin karawan taurawi kabya. Yawanay sikatara hebenera iwis maba. Dawanay mawalara tingkitara maikis na. Naiwa man lamtuan kala kami tasip wan daukram. Prura sirpi kawinawan bukram dawan. Yuam prana pain kira, yuaming nika pain kira wan mahari kram dawan. Win kapubra kliwan kram, naiway sana kusip wan daw kis mapaduk kira dawan. Yang naniman ra tingki may kis ni dawan ki, tingki may kaya basint nata apos na master ki pain kira. Ay sana hasans ka pain kira, ay kram man karni kam bawal. Baradawan na hawar kalupya na yar ka diara sutog biyaba manwina ka biyadawan. Baraman spirit kamba siniyas yang lay marabal biyadawan. Dia sutog biyaba man kupyam la kabakat kabya aysa. Tingkitara may kis na dawan luhpyam na ni kumi ba ni rasin. Manay wakar ni kayaram ay krikri kawinabuhi ay warkasat sa trawaya redi takina ni ba ni radawan. Maniyam ni kamuno tarabrima ay siki. Kumibani wat labilara man blesen kampain kira basinyaram kabiyadawan. Ay sayang na ni uplas sauras na sa kunasaur kina ni baban suhtiks dawan ki lulki wan sui para aysa. Naiwadawan lamtuan kalaka na ni wan mari ki aulma ba nata apo sa dawan. Sa kunaman spirit kambak ko help wan kupya ba ni radawan. Barayang na ni sinluki kay kayas na manlamtuan kawan maharikis mabadukyara. Raya ki walay si kay kayas na dawan ki bam naman spirit kambak ko help wan mons luhpyam na ni kumi pa ni radawan. Ay sana ako manarama kabi tingki may kisne kumira yung parayiwis mabaninam holi kirara. Amen. Kaysa na narayawan na ni iwabani bila likayawan ni 2022 naur ka ba apu barayawan ni paypil kumya ngay si kay ikam na bahali ka ban krawam plara manani baras ma bara baybil kam lupya mihta mara krabris mahakasips ma baybil kam lupya kay kaya bahali ka lawan na ni saptika 5 bara boros kawan bawina sembakat iya ngay sikam na naku isa dawan bila ba tema ba ku ba wisa yubani dawan wal ta kri kaya wisa yubani dawan wal ta kri kaya wisa tema babila bara boros kawan babila wisa dawan yang kingki yang dawan ki bili na ni ISIS na nawals maim na lulkis na nawals yang puri sunis na nawals yang buy manra puri sunis na bamna titan ra yang bili bay krawalis ma titan pali yang buy manra puri suni tain ka ba may wis na bara mandia wima ba walaya bila kay kisna mansika saurara yamni luki ba gat ka apias ma watawila ka daw kinaniba sip man lamamra iubya apia ay winara tara kulki naniba mawan rabui kaya ples ka apusa sasahukra naniba man misbara kay kisma kuni na isara naniba man sahuki tikisma upla talia laiki naniba kunin mamoner naniba sin saura kay kisma sa kunayang may paralika latuan kay kayala katara brisma ba mihta tempel kamradimaya sipsna man tempel kambaksa ki brisma batanira kay ki may kul kayala ka ais kani Mayunram ni dawan bila. Amen. Nanarayawan nilawan na pain kira kumwala wali kabya.
Son las 6:23. Dawanra, Mayunram, Dawanra, Mayunram, Sinskam, Karnikam, Sutkirani, Dawanra, Mayunram. Todo lo que quieras oír lo escuchas por aquí, en Radio Beca 105.3. Del que walpaya, Namiara ayokopa, Namiara ayokopa. Kopya buena kaliamba, igual takila iwanda, porque pata tikyasa. Quedas el que walpaya, Namiara ayokopa, Namiara ayokopa. Yara abomejera, dos hambre de alquiste, huelgas más, ahí está coma. Naitra la ya sacrica, porque van siempre bracha, aguan ya candiquispa. Quedas el que walpaya, Namiara ayokopa, Namiara ayokopa. Aleluya. Wenge kauya ngau bese, rora na igra prakira, urara mai kai kam. Lamka dara yuara, deta el que walpaya, ambiara ayokopa. Quedas el que walpaya, ambiara ayokopa, ambiara ayokopa. Son las 6:25. Escuchas el programa Dawan Mayunram. Tingkiwi sa bahalawan kapain kira, wan kan badukyara, barananara, dawan bilara, yang ay dimiwi kam na bahalika. Lawan na ne, sapti kawan, barabors kawan ba, naku isa, tabila ba, lilialaka, kasak pali ahiwa ba. Iyam ni pali sa baha uplika, uplawatawin na nila kara tau karas ba. Saura kira na niya bal kapaksin waras ba. Gat lawas ka kiki bahui ba, tilara ay kuki prawi kikeras ba. Tawan bila. Yawanay si katara hebenra iwis maba. Ay mawala la dawan tingki mahikis ni. Ay saman bilam lamara aul na. Iyang likadyara ay saya apos na dawan. Sa kunaman spirit kambak ko, maniusay mons. Para man bilam bawin na dia ay saya ba, manuwi na kabiyatawan. Helpay mons. Na kumanrama kabidawan tingki mahikis ni, ay sa baralupya spirito likira ni namra. Amen. Maharadawan bila pain kira, ay si bara, dawan bila pranikum, yang lanta kribayawan na naikuki, sermone brin kabya, baraban krawam plarabara yakawisma ba, minit lupiakum kia mamprit ni kiwalma dawan bila dia wanaisi pa ay kuki sermone briaya. Bara baha boros kawan ka barawisa, yam ni palisa baha uplika upla watawin na nila kara tau karas ba. Saura kira na ni yabal ka baksin waras ba. Gat lawas ka kiki bahui ba,
tilara ay kuki prawi kikras ba. Nay wayawa na nira bahawa na isisa. Christian na nira. Christian na ni. Christian kum. Within saura kira na ni yabal ka bawina lehurasa. Saura kira na ni iwan ka na ni bawinat nayarasa. Saura kira na ni ay kuki within prauras. Christian ka ba? Lehurasa bahana ni saur ka na ni sat yabal ka bawinat nayara na ni Christian ka ba si kawitin na ni kupya ba clean since ka clean daw kan kapain aisan kapain wapan kapain kan witin bahana ni sat na ni bawinat nayara ba mihta nay wayawan ba ko Christian kumiyawan na ni iwayasa dawan mawan karasa kuna yawan ailal Christian barasa yawan sen saura kira yabal ka bakku wapisa dia mata naiwa yawan Christian na ni ba wanaisan ka ba saura kira ni aisan ka ba briyawan aisisa saura kira na ni wapan ka yabal ka baksin yawan wapisa saura kira na ni kuhal ka wihta dimrabasin yawan Christian dimisa naiwa ailal pale yawan baku daw kisa. Naiwa wan kual kawihta dimraba. Upla lukras na ni kual kawihta dimra yawan dimisa yawan Christian na ni. Sa kunadawan bila yawan yam niyapya sa bahana ni wapan kayabal kara Christian kum wapayaba. Bahana ni winayawan na ni nayara kayasa. Kan yawan Christian ba ehemplo katara yawan Christian ba ingni upli ka kumsma barananara manbui ingni upli ka katmananara saula kirana ni bui manara yawan Christian na diawan kay kisa kanay wayawan na ni wan daw kan kanani wan wapan ka aisan ka wan kwal ka wihta dimra na ni dimi bawal upla ba yawan ra aisi wan kay kisa. Sa kunaman bahana ni saura kira yabal katnaya ra taukras na ni taukras Christian ka na ni balika witi na ni kupya ba clean since kasin clean ay kwal ka wihta siniyam ni dimisa bara upla ba kay ki baha ba Christiano isa kan baha upli ka ba dia sat kwal ka dimi ba kay Christian kung baha ku kwal ka dimisa baha upli ka ba kay ayaysan kabasin Christian kumbako within aisisa. Baha upli ka ba kaiks wapan kabasin Christian kumbako wapisa. Dia mata within saura kirayabal kabawinat nayara ba mihta. Barupla ba yawan ra aisiwan kaikisa. Sa kunaman baha yabal kabawina balkli saura kira yabal kabara mansin daw kan ka saura na niti aisan ka na nitila bara mansin daw kismatem upla ba mah kadawan lawas ka kikisa kan upla ba bila baha Christian apya kaiks dia sa taisi ba kaiks wisa dia sa kwal ka dimi ba baha Christian apya wisa yawan rawan wi ba ko sa kunapya badawan ra wisa kan yawan kataba dawan kupya laka daw karas. Iyawan kataba dawan lakas win na ni bawinat nayara tauki ba mihta upla banay wayawan na nira baku wanay sisa. Barabors katu barawisa. Sa kunawitin dawan ra ay latuan ka laka brisa bara baha laka dukyara kaknara baratih miarasin ay kupyawal ay sisa. Kay karam. Naiwayawan Christian kum smatem. Saur kayabal kabawi naman mah kadakwi takit nayaras matem. Nanaraman dawan ralatuan kay kuma. Barasin man dawan lakawa. Man kupiyam ra mangki brisuma. Tihimyara kaknara kupiyam wal aisisma. Nanara kan lakum swin lakabaman. Naiwayawan Christian bani bahala ka ba wan kupyara bri alki iwayasa barasin alki daw kayasa naiwayawan ni bahala ka ba wal wan kupya wal aisayasa bara bahana ni
saura kira nani yabal kanani iwan kanani wapan kanani bawina yawan Christian bat nayara kayasa sakuna yawan sip bahala ka bawal wapraswan munisa sakuna dawan bilalika la kaswin ba yawan alki daw kayasa wan kupyawal ay sayasa naiwa yang ban kraswap ni kikumbara kaka yang sips na wiya ya naiwa winabahaduk ya ba yang kli daw kam na piya yang kupi walay sais na bara sindawan ramaka bais na bara dawan sin helpay mo na isa bara yang bahaduk ya ba kli daw kras kam na kaniyawan kumi ba ni wan mi tarasa wan saur ka na ni ba suya ya ba sa kunawan saur ka swiras baniyawan saura kira yabal ka saura kira kupya lukra daukan ka na niyaisan ka bawal bansa ka yawan sip dawan wallika kakaira tagbi apiyasa ansin wal praw bi apiyasa sa kuna try kay kaya sa yawan kumi bani ba baha bahana ni la kaswin ba alki wan raya karabri bahawal iwayasa bors ka triba bilawisa baha upli ka ba dus kumbako sa awala lamara mangkan ay piwakat ay masaki ba ay waya na ni basin srawras sa bara diara sutwitin daw kiba yamni baman takisa kay karam naiwayawan na ni Christian kum takaram piwara dawan ralatuan kay karam bara sin man awala unra dus kumangkan bahadusa ba witin pain kira ay wahaya brisa pain kira ay masin brisa kam dia mata witin nusa lilamara baray wakya na ni basin kahulara briba mihta witin lapta balbiasin witin ra afektar munarasa kan witin sika pain lilamara ba mihta tan kalika Jesus Christ wal aslas maba. Jesus Christ wal asla upli kananiba. Jesus Christ ralatuan kay kibamihta bilaw la kanani alki ay raya karabri wapi bamihta baha Christian kanani diara nani suddaw piabasin witinay mapara yamni baman takisa. Kam dia mata bila wali bamihta. Dia mata ay raya karamang kibri baha wal wapi bamihta dawan buwisin yamni kay kisa witinira ay warka na ni sutaw kira yamni baman takisa wisa barawisa por kababila wisa upla watawi na ni ba baha baku apiyasa sa kuna rais kapantaya ni pasami tayaka bibabaku sa bam na watawi kira na ni ba ay naniba gat la ay si daw kibara sip dimbia apya saura kira naniba kasak kira nani ay druban kara diara briaya apu kabiya wisa kay karam naiwa yawan nani dawan walasla apyas matem race taya kapan pasa lupya balan brih pali babaku sa kuna naiwa yawan dawan wal aslas matem man lapta ula baraman jara kumisin man lukras ma kan man sika kasak lukis ma man likum lamaras mawamihta dusam wakya na ni dusam wahaya mana ni ba witin kahula pain kirabri ay masa kibabako sa kuna lukras suplika na ni maparalika apia naiwayawan na ni Christian raya karabako sin iwi sa yawan na ni bara kaysa kay kaklibors ka 6 barawisa dawan bui kasakina na niyabal ka ba main kay kisa sa kunupla watawi na niyabal kalika sa kiti kayra berhiwisa wisa kay karam sa kayra berhiwisa wisa tan kalika mandawan wal asla apiasma barananara asla apiasma seryawan kay kiyaula bara tri karawi katabako awala lamara kay karam awala lamara mangkan duskum pawi ay wahaya pain kirabri ay ma pain briba witin dawan wala sila bamihta baranan lukra suplika na niba witin bahad awal ka lamara witin ay wakya mangkaras baranah ki kabya sahkiti kaya rabrihiwisa
bahasi kawitin Jesus Christ walas la apia. Sakuna Jesus Christ walas las mahaka, mansin dusa ma wahaya ba bara ma kabasin pain kira lupia alkan kabia. Sakuna nay wayawan kay sipsa yawan dus makum ban kraban mangkuma. Sakuna man lilay kras mahaka, bahadu sa batrides kay gramtem. Purwansa, wahaya pulawi pat purwansa. Kay kram. Naiwayawan Christian wan raya karasin baku sa dawan walas lakaya. Bara dawan walas las matem. Dawan sin manara. Diara nani sut warkam nani negosyo kam nani tani ra dia nani dauk mabasut bayam ni baman takisa kan manwitin wal aslas mapamihta. Sa kunanay walukra suplika nani maparalika baku apiasa kan witin dawan ra nit sa balaya bara witin nit balbia bara witin sin baku kapya sa kunanay wa upla ailal bahaba dawan ra balaya ba wanta apiasa bara naiwa bahamihta upla ba ailal sip witin nani kaik mahaka duslawan nani duslawi pruwi nani babaku sa naiwa lukras nani uplika nani mapara. Para dawan bila pain kira na naiwa wanaisisa manrayang rayawan kumi bane yawanani ira wanaisisa Christian kumnah ki iwayas maba Christian kumnah ki wapayas maba Christian kum saur kabawin at nayara kayas maba wan smal kisa dawan bila na manrayang rawanaisisa muh kilaituan kira Christian kinaniwan walis manani banira dawan bila na naiwa yawanara wanaisiba wanraya karamangki luki kay kayasa naha 2022 na naiwa yawanani wanraya kara kaysa chance kumta kayasa kaysa yawanani dawan wal kau lamara wayasa kawasla kayasa para bakuli kasip kabiyayawanani sin bahadusa awala ramangkan wahaya pain kira ma pain kira alki babako yawan sin bako kabyadawan mawan karawan spirit lain kara sa kunanay wayawanani bahawal dawan lamara wayap yawan saur kawal baniwi sa kakalika yawan sen du sama dus kumangkram lawi pruwi babako kabya kan dawan ba sika witin ba play katara ba witin wal sika yawan asla kaya ba witin wal aslas matem diara sud ba pain ba man sa kunaman witin luha taukis mahakalika yawan pat saura ba man wisa bara dawan bila pain kira ba naiwayang diara sirpikum mananiwal sermoni briaya brinaida ukikan bara mananiwan walram nani banira dawan yam ni maymunan kabia nahabila na yang wina apyasa sa kunadawan bila sa kumibani bahatex kamay krilupya bawal ay si kayki tray kay kaya sa kumibani wanraya kara dawan ma wanra nakipit kakatiyawanani try mo ni wan raya ka ba chance kumta kaya sa yawanani yabal ka saura kira yabal ka na ni bawinat nayara kaya sa saura kira na ni aisan ka ba wal yawan Christian kum sip apya sa wal baha aisan ka ba mansin raya kamramang kibri aisaya kan lukras kira na ni upli ka na ni ba kuni naya isara misbara kay kisa tumanla ka na ni brisa ba na ni sad bawina yawan Christian kumba dakwi takaya sa Christian kumba sip apya sa kunin aisaya Christian kumba sip apya sa misbara lakara iwaya Christian kumba sip apya sa upla na ni lukras na ni upli kawal iwi aisaya sa kuna bahana ni bawina dakwi takaya sa bararaya kamramang kibri aisayas ma dawan rasin makabayas ma bara dawan sin manra help maymunan kabya kanay wayawan bana ni wal ais bahana ni saura kira na ni yabal ka aisan ka wal yawan iwi ka sip yawan na ni dawan mawan kay biya apiyasa kan boros ka pay praisi babako bana baham na watawi kira na ni ba gatla ay si daw kibara sip dimbia apiyawisa saura kira na ni ba kasak kira ni aidruban kara
diara briaya apu kabia wisa. Klerwa na isisa. Saura kira nani bara kasak kira aidruban kananira diara briaya apu kabia wisa. Kay karam. Bara naiwa yang Christian kum mis bara lakara iwis na tuman lakara iwis na ikaya lakara iwis na nanisad banah kiyang baha kasak kira aidruban karadawan mihta presan kapain kira kumiyaba ya briba yang brim na ki kandawan lakas win bayang alki daw keras yang self kupilu kra waliwis na kaka nah kiyang bahara presan ka kumbayang brim na ki brim na apia sakuna yang tray kayas na baha saur ka na ni kupi bilara brih taukis na ba yang mah kaswiyaya bara bakuli kasip kam na baha kasak kira na ni aidruban ka presan ka pain kiradawan yaya briba wina yang simduki kabia sa kunaptus na yang bahana ni yabal ka saura kira na ni bawina dakwi takayas na kupira diara taski na ni bris na bawina clean takayas na dawan mawan ra para bakuli kayang witin wal prawam na sa kunabak wapias na kaka daukan ki saura na ni iwan kina painapya na ni ba yang baku wal banay blackwis na haka yang sip diara kumisin dawan wina brim na apia para bahabila pain kira ba naiwa yawan na ni rawan kupia kraw kisa para kumi bani wan walram na ni bani ra dawan yam ni maymunan kabia Jesus ni nara amen na naralawan na wala pain kira kumwali kabia. Mayunram, Son las 6:44. Aquí y allá se escucha La Beca 105.3 FM. Nahara at Bukrarawarisman, Beca. Naikrabuki illa nira kay Krishna. Maniwina yang eltiba balbia. Jehovah wina yang elkiba balbia makabisni. Ebenan tasba walpaskan gatkara. Imya piwara lulikriki makabisna. Rabiltara puri ramal biakrasi. Jehovah yang seperti ay magya makabisni. Imya una anpak na piwara. Sibrim na biasa manuals na tayo inilulkis na pag nirakawang na pila manuals na tayo. Imyayapis na tawan kiman spirit hamba. Ayuwaki ang laymara may naikay kisa. Spirit saura yang laymara palbiak rasid. Jehovah yang yuli pabiba. Biaula bara si brim na biasa manuals na tayo.
snatay. Son las 6:48. Escuchas el programa Dawan Mayunram. Tingkiwi sa bahalawan kapain kirawan kan badukyara baranana la bila ratawikam na lay kula pain kirayabis na bahalika marga mendiolara naiwa iwais kadawan yam ni katara ba manani manwal kabya baraba kusin linsitara lay kula pain kirayabis na bara chalia omelira sin lay kula pain kirayabis na ay famalikais kanaiwa iwais kara tawan yam ni katara witina ni wal kabya baraba kusin Bernisiara lay kula pain kirayabis na ay famalika aiska barasin Marta Dublong lay kula pain kiramaykis na famalika maiska barabakusin linsira lay kula pain kirayabis na ay famalika aiska Elvira Osenes lay kula pain kirayabis na barabakusin umung na ni Amerika na ni sutbaras mawanwalis manani banira ninamli kaya lapdia kupira aula ba ISIS na bara kuna sutra lay kula pain kirayabis na Marta rasin lay kula yabis na bara Linda rasin bara bakusin na ha nina ayatiwi sa barawel la kula pain kirabis na wel wanwalis mananibane internet kuwan kaikisma bankra panamara bankra seranra bilwira ani-anira internet kuwan kaikisma nanibanira naiwa yuwais kadawan yam ni katara ba manani wal kabya lay kula pain kira maykis na wanwalis mabanira na ha programi ka pain kira na barabakusin na Flores ralay kula pain kirayabis na ay famalika aiska ay kuki barabako lay kula maykis na yang wina bara famal kina ni aiska sin lay kula pain kirayabis na Lisayda English rasin lay kula pain kira na maykis na naiwadawan yam ni kataraba manual kabya barabakusin Daniel iturasin lay kula pain kirayabis na naiwayways kadawan yam ni katara ba manual kabya barabako lay kulayabis na yang winataksero na ni wanwalis mananibanira bara sinaspital ra wanwalis mananiba work place ka ba nira wanwalis manani sutra lay kula pain kirayabis na ninamma kayalika uba ailal sa bara ansin ulma kayalika ninamba nuapus na barawel ani kupira ula bawel bahaba mayasis na bara tingkitara maykis na nako pain kiradawan sans ka wan kan naiwa bili bay kramana ni kumi bani wamplara dimi wan badukera tingkitara wis na dawan ra bara piwala ra sipwan daw pehaka witinay kupyala ka kli manani wampla bilara dawan karni kabawal bili bay kraba kliwan kabyasa tingkitara wisna bara namini natarabalan sa barayang puri suni ninkara takiwam dawan katyawan ay sikatara hebenra iwis maba ay mawalara ay sa tingki maykis na dawan tingki sans kapain kira wan kisma badukyara ay sapra na kira hebenra iwis manam krayula ingni katara luhpiam na ni kumi bani watla bila kat kaikigat kasmapa manera tingki may kaya badawan nata apos na yang nani naiwayuing ni prana pain kira wan mari kram ay sayang nani naha 2022 naiwa bakat 3
Deswan brisma enero kati dawan. Ay sanawin na yung nanimini lulkais na bani ba? Wal pa na ni ay lalbara sa wan kainara. Sa kunadawan, manbuy sins kalaka na ni wan kram, bahakat sins kalaka bakat wapya sa kaka. Wal pa kumisin kahui, wan minara laton wan kras kabya. Sa kunabahawin at naira tawi akawam nakakaisa, wal pa babuy sa hukyay tikya kaway sa dawan. Sa kuna ay sa helpwan mons, dawan man wan mi tatawal alkma, baraman kupyam laka, de na ni, awar na ni, barakati na ni wan karamba, manlulki wan sui para aysa. Wan yabal ka na ni rawahilas saura na ni trampasat sa daw kibrisa dawan, ready takisa, yang na ni daira walras, yang na ni kaikras, sa kunaman lika, ay wahkiwan kaikisma, tihmyara, kak naradawan. Ay salulki wan sui parang. Naiwayang na ni, kasak kiralika apyas na dawan man mawanara. Yang na ni uplas saura kiras na dawan. Sa kunapa din wan mons ay siki. Tas banasaur kasat sa tila rakudbi wan brin sa dawan. Sa kunanay wabahas saur katila bawina. Yang na ni kwaswis na luli ramandusang prihni ba walay siki. Suwap ni kinanisat sa tila sa kunadawan yang na ni raswis na ay siki. Wan mih tatawra alkibas. Kan manwan sui mahakayang na ni umpiras na dawan. Helpwan mo ni bas piwabani radawan. Naiwaseta na iwarkasat sa dawki aulaba. Ay trampi ka na ni sat sa luhyam na ni nanaywa ay trisbay ka na ni lulki badawan. Yang na ni bahama parap turedi takayas na dawan ki. Kanapya sa kaka. Raway mo niya kaway sa dawan. Helpwan mons dawan. Naiwayang na nilam kabila pain kirawan ay isiba. Alkiraya kiramang kibrihiwayas na dawan. Alkidaw kayas na dawan. Kan man bako wansma. Sa kunanay wayang na ni kupyam laka ba daw karas. Man wansma dukyaw na ni bawinayang na ni lehuras na dawan. Padinwan mon sa isa. Naha 2022 na. Yang naniraya kiwalay si kay kayas na dawan. Diapit ka man mawanra. Sauras na bawina. Try kay kayas na. Bahasaur ka ba mah kasuyaya. Try kay kayas na kupi na ni baklin daw kaya. Since kinanibaklin daw kayas na dawan man mawan karadawan. Helpwan mons. Man karni kang bawal dawan. Naiwatrabil na ni aula. Siknis yula na ni sat sa tuwan pura ra aula bayang na ni daira walras. Sa kunaman bilam ra ay si bako. Yaman waliwi na ni ba? Yaman wal asla na ni ba? Man buisin main kay kibrisma. Man buisin yabal ka na ni ba? Main kay ki ay wahki kay ki main kay kibrisma tawan. Bilam holi kira ba? Lupiam na nila pain kiradawan ay si isma. Sa kunayang na ni alki daw kras na dawan. Padinwan mons ay siki. Lulki wan sui para dawan. Naiwa ay sa piwa na saura sa. Mandiya bilam raul bram na ni ba ay makiaula sa. Sa kunaya ay tan kabri babri kabiyawiram. Ay tan kabriras na ni basin briras kabiyawiram dawan. Naiwa ay makiaula sa. Upla na ni baywi na tararabaman kauluki tauki sa dawan. Manrabalayawat likara. Manwalas latakayawat likara. Wi na tara na ni sat brin ka ni nabliki sa dawan. Setan kunin ka ba mi tanaywa. Sat kupya lukra ramang kibri. Sins ka na ni blak kibri. Nakra na ni wil kibri. Kupya na ni rayabah kibri ba. Spirit kasaura ba. Ay saman bahana ni luhyam na ni kupya lukra rabawin na sa kinulits dawan.
Ay sayar ka man spirit kamyam ni bawitin na ni kupya ramangs. Yar ka dawan witin na ni luki kay kayasa. Mandi abrin may daw kiba. Laka bara iwaya ba. Helpuan mons dawan ki. Naiwa aysa. Wahmapain kira na ni. Tiarapain kira na ni. Almuk na ni. Para bibi na ni pawi aula na ni basut banaywa. Saur karabaman dawan ki. Tau kisa. Lih kisa sindawan. Naiwa dawan. Bahatyari ka wahmi ka na ni. Sip dawan droga radimi wantaki balaya sipapya muniba. Aysa. Dawan ki sari la katara sa yapti na ni Aysa na ni mapara. Baraman sinbana ni raya katiwi auya badukyera dawan sari takis madawan. Dawan ki man baman karni katara brigat kasmaba. Man spirit kambakku dawan bahana ni kupyara kang saisiki. Setan albi kala kabawina dawan prila kayas. Naiwatih mutila rayapras tauki ba. Painplun piras. Painaitayasin klintak karas basetan mi takunin muni. Albala karabrina ni bawina. Langwita kaya karni ka paman bris madawan. Bamnay sa manarama kabimihta marakahabis. Naiwa utlabani bila radawan. Trabil na ni sat baraba. Ay sa man kaikis mo. Ay marit ka na ni. Ay luhpi na ni. Ay besino ka na ni, ay family na ni ay kuki, sip yam ni iuras, sip kupya kumila kara iuras, panaun sa man kalaka na ni buki bay family ka na ni ay kuki dawan man kaikisma. Bahana ni sad basetan mi takunin munan, naiwawiti na ni Aysa, sip lilyala ka iuras sa ay wat labilara. Baha spirit kasura na ni, wat labilara na ni bara na ni badawan, man buwi kang bisakram kabya. Barakupya lukrara albabrina ni bawinasin. Dawan man sakram kabya master ki. Ay sa prana kira. Naiwa bahata kami tasip utla bilara. Sip ay marit kay luh pinanay ko kililiala ka apo sa dawan ki. Sa kunabahan na ni sutba man mihtam kahabis na dawan. Siknis kira lupya na ni prawisa. Raulo pia na ni bara, wapiar ka na ni bara ni sut padawan. Manam krayula ing ni katara witi na ni kumi banira, main kay kibri ka maaisiki. Barabakusin, wanapakan karoni Davis rasindawan mantabay kibas. Karni kayas dawan. Naiwayang na ni, nahaplapan kaplapis na nadawan, yari pali sa aisiki. Sa kunaman karni kang bawal helpwan mo ni baspiwa sutra dawan. Luhpyam wait na ratabaiks. Karni kayama, since kala kabasin man winakawiyaram kabya Aysa. Kanay wasetan ba? Ay tris bay ka na ni lulkisa, luhpyam na nirasaw kiti kaya dawan. Sa kunadawan, manwitin mi tatawra alki, tabri ka madawan. Ay marit kay family ka ais ka. Dawan man nam krayula ing ni katara bawitin na ni wal kabya dawan. Main kay kibri ka ma. Siknis yula na ni sat sa tuwal sin prag para dawan ki. Man mi tamara kahabis na. Naiwa dawan choch bilar at rabil na ni ailal bara ba. Ay sa manwan tabaiks. Iyar ka kupya kumila ka spirit kabayas luhpyam na ni kumi ba ni raya kara iubya dawan ki. Kanay sa bahaba manwi na sa dawan. Dia-dia na ni sut dawan ki. Manlam ka na ni mangkramba. Yar kayang na ni buisin bahala ka bakri kaya apyas na. Sa kunatray kay kayas na. Manlam ka na ni bawalyang na ni wapayas na dawan. Help one mons. Karni ka once dawan wan kupya lukra ba nira ay siki. Master ki prana kira. Manrating ki may kaya badawan kit nataapos na. Plestara na niranay watrabil na ni ailal luhpyam na ni inrabin ka na ni baraba. Luhpyam na ni pruwitiwi ba. Siknisat-sat na ni walay klabi badawan man kay kisma. Sa kunabaha sutba patman bilam raul bram sa dawan. Naiwa
Wala na ni bahara kay kimah kadawan. Ay raya ka ba, manramay kaya. Manrabalaya ba, lu kaya. Sa kunasetan babuy. Since kalukra ni blak kibrih naiwa, mawah kibrih tau kisadawan. Ay sa help one mons. Dawan lulki wan sui para luhpiam na ni kumi bani. Raya ka tiwi ya badukyara. Kan manwan tapyas maluhpiam kumisin patra wabya dawan. Luhpiam sut ba manwan maaisiki man lamam rabriyaya. Sa kunanay wasetan saura bamihta naywa albala karabri. Ay lalpalinaywa. Ay warka na ni sat tilara. Naywa priski brihal babaku bri baman kaikis matawa. Sa kunakarni kataragat kabamansma, bahana ni winasa kaya tihmu katila ba winaing kamrabrisal sa kaya dawan kabaman bamansma ay siki. Bam naman mihtam ramangkis na dawan. Lulki wan sui para ay siki. Ting kitara may kis na dawan. Naiwaywais kara. Maniyam ni kamlam tuan katara mo no, tarawan bri kamadawan. Wailas saura ni tray kakaikan ka na ni sat balberasin. Dawan man, wan kay nara kamadawan. Naku man rama kabimihtam ra ay maki. Ting kitara may kisni. Ay sa baralupya spirito likira ni namra. Amen. Ting kitara wis na. Ting kitara wis na. Iyang ninibalika, Andrea Walter Barasa, kakaira na ni Billy Baykrawal, ay Barasin, Botin Rakan, Professor Mike Barasin Tinky Wisna, Witin lawan na pain kida na ni Wan Kikan Badukyara, Barasin Elpuan Munikan Badukyara, Tinky Tara Wisna, Bara, bakat na tarabalan sa kumibani wanwal rambani dawan yam ni maymunan kabya piwala rayawan na naikukikli na kudawan sipwan daw behaka Billy Baker na pasa bakkumana ni wamplarawan kabya tingkitara maikis na. Son las 7:05. Te hemos presentado tu programa favorito, Dawan Mayunram. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. 105.3 Radio Beca. En tu hogar, en el trabajo, en el taxi, te acompaña siempre tu radio favorita, Beca.